tubifuriza kugira ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira mukomeje kubana natwe umunsi ni tariki ya 8 ukwezi kwa 4 2026 nkuko nabivuze ku munsi w'ejo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame na Madamu Jeannette Kagame batangije icyumweru cy'icyunamo ndetse n'iminsi igera ku ijana yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane. Ariko kandi hari n'andi makuru menshi cyane akomeje kugenda avugwaho. Ni inkuru y'intsinzi kuri Madame Louise Mushikiwabo. Uyu ni umunyarwandakazi akaba umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Francophonie cyangwa se Organisation Internationale de la Francophonie, n'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa. Ariko kandi mbere gato yo kutujya kuri iyi nkuru kugira ngo tuze kwisesengura, reka mbaze mba inshamake y'amakuru y'ingenzi agezweho, hanyuma tune kugaruka kuri Madame Louise Mushikiwabo. Hari amakuru avuga ku bijyanye n'intambara mu burasirazuba bwo hagati, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Iran. Amakuru atugeraho ubu ngubu ni uko Trump avuga ko agahenge ka Amerika na Iran ari insinzi yuzuye. Perezida wa Amerika Donald Trump avuga ko nta gushidikanya guhari ko Amerika yageze ku nsinzi yuzuye nyuma yo kwemeranya na Iran agahenge k'ibyumweru bibiri. Mu kiganiro yagiranye n'ibiro nt'amakuru AFP nyuma yo gutangaza ku gahenge, yavuze ko muri ayo masezerano gahunda ya Iran yo gutunganya uranium izitabwaho neza cyane. Iyo bitaba ibyo sinari kuba nemeye. Nta makuru arambuye yatanze ku kuntu bizagendekera iyo uranium. Abajijwe niba azasubira ku bikangisho bye bya mbere byo gusenya ingomero z'amashanyarazi za gisivili za Iran hamwe n'amateme yayo ya gisivili igihe ayo masezerano yaba adakurikijwe, yavuze gusa ati ibyo uzabyibonera. Bwana Trump biteganyijwe ko azigirira uruzinduko mu Bushinwa mu kwezi gutaha, aho azahura na perezida w'Ubushinwa Xi Jinping. Yagize ati numva ko ari yego ubwo yarabajijwe niba Ubushinwa bwaragize uruhare mu gutuma inshuti yabwo Iran yemera ako gahenge. Amerika na Iran rero bamemeranyije ku gahenge nk'uko nabivuze ko ibyumweru bigera kuri 2 gafite ibisabwa hamwe no gufungura Detroit d'Hormuz cyangwa se umuhora wa Hormuz. Perezida wa Amerika Donald Trump avuga ko nyuma y'ibiganiro n'ubutegetsi bwa Pakistan hazabaho kandi agahenge hagati ya Amerika na Iran niba Iran yemeye ko ingendo ziba mu muhora wa Hormuz. Yagize ati nemeye guhagarika kumisha ibisasu no gutera Iran mu gihe cy'ibyumweru bibiri. Aka kazaba ari agahenge k'impande ebyiri. Mu butumwa bwe ku rubuga nkoranyambaga rwe rwa True Social, Bwana Trump yakomeje avuga ko azemera agahenge k'ibyumweru bigera kuri 2 kagengwa no kuba Repubulika ya Kisilamu ya Iran yemera byuzuye aka kanya kandi mu mutekano wo gufungura umuhora wa Hormuz. Mu itangazo yasohoye ku rubuga nkoranyambaga rwa X mu izina ry'inama y'ikirenga y'umutekano wa Iran, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran Abbas Araghchi yagize ati niba ibitero kuri Iran bihagaritswe, ingabo zacu zikomeye zizahagarika ibikorwa no kuvuga operations byazo z'ubwiyahuzi nk'uko yabivuze. Yongeye ko mu gihe cy'ibyumweru bibiri bizaba bishoboka kunyura mu muhora wa Hormuz mu mutekano kubuhuza bikorwa bw'ingabo za Iran, ndetse azanazirikanwa kandi neza aho ubushobozi bw'ibya tekinike bugarukira. Minisitiri w'intebe wa Pakistan yitwa Shehbaz Sharif yatangaje ku rubuga nkoranyambaga rwa X ko Iran na Amerika byemeye agahenge gatangira aka kanya karimo na Liban n'ahandi, ndetse ko Pakistan izakira ibiganiro by'impande zombi kuwa gatanu mu murwa mukuru Islamabad. Israel yavuze ko ishyigikiye agahenge ariko ni karimo Liban. Intambara y'Amerika, Israel na Iran yatangiye ku itariki 28 Gashyantare 2026. Reka rero dukomeze n'andi makuru atandukanye akomeze kugenda avugwa mbere gato yuko tugaruka kuri Madame Louise Mushikiwabo. Hari inkuru yanditswe n'ikinyamakuru ya Kadomo.com yasohotse umunsi ku itariki 8 z'ukwezi kwa 2026 bagira bati akazu kanze Marcel Gatsinzi intambara y'ubutegetsi nyuma y'ihanurwa ry'indege ya Habyarimana. Atumwijyane mu butegetsi bwa Juvenal Habyarimana ntabwo watangiye nyuma y'urupfu rwe. Ati kuko na mbere hari haragiye rero habaho ibimenyetso by'uko atavuga rumwe n'abari bagize akazu barimo umugore we Agathe Kanziga Habyarimana na basaza be. Urugero rworoshye ni urupfu rwa Colonel Stanislas Mayuya. Mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1988 Colonel Mayuya wayoboraga ikigo cya gisirikare cya Kanombe yarashwe n'abantu batazwi. Gusa amakuru yizewe ahamya ko urupfu rwe rwagizwemo uruhare na Agathe Kanziga kuko yari inkoramutima Habyarimana ndetse agashaka kwivanga mu mikorere y'akazu. Colonel Mayuya na Habyarimana bari baturanye mu bwana. Ababanye na Mayuya bavuga ko we yarafungutse mu mutwe ndetse atarangwaga n'ivanguramoko ryari ryaramunze abari mu kazu. Tariki ya 8 Werurwe umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1987 Habyarimana
yakoresheje ibirori mu rugo rwe i Kanombe byo kwizihiza isabukuru y'imyaka 50. Habyarimana yagiye azenguruka mu matsinda y'abari batumiwe barimo abasirikare bakomeye n'abanyapolitike. Ageze kuri Colonel Mayuya yaramushimye cyane ndetse aca amarenga ko mu myaka mike ashobora kugirwa umugaba mukuru w'ingabo. Ibi yabivuze mu gihe Colonel Serubuga Laurent wari umugaba mukuru wungirije w'ingabo umunyamubyara wa Gate Kanziga. Colonel Rwagafirita wategekaga gendarmerie y'u Rwanda bari bamaze iminsi bashinjwa imyitwarire mibi mu gisirikare cy'u Rwanda. Ku bagize akazu ntibyari bikiri ibanga ko Habyarimana ashobora kandi kuzasimbuza Colonel Serubuga, umwanya we akawa Colonel Mayuya. Byageze naho Agathe Kanziga abona ko Habyarimana ashobora kuzaha ubutegetsi Mayuya mu gihe we yashakaga ko yazasimburwa n'umwana wabo. Mu gihe Habyarimana yari yamaze gutegura inyandiko yikubiyemo icyemezo cyagombaga gutangazwa ko Colonel Mayuya asimbuye Colonel Serubuga, umuntu utaramenyekanye yinjiye mu biro bye mu masaha y'ijoro yiba inyandiko. Nta perereza ryigeze rikorwa kuri iki kibazo. Mu mpera z'umwaka wa 1987 Colonel Mayuya yararembye ndetse ajya kwivuriza mu Bubiligi. Muri Gashyantare mwaka wa 1988 nyuma yaje koroherwa yongera kandi gutaha mu Rwanda. Gusa amakuru atangira guhishwa ko yarozwe ku itegeko rya Kanziga na Colonel Serubuga. Muri Werurwe Colonel Serubuga wari mu basirikare babaga mu kigo cya gisirikare cya Kanombe yatangaje ko afite amakuru ko Colonel Mayuya azicwa. Nyuma yo kuvuga ibi uyu musirikare muto yahise ahungira muri Tanzania. Kuva tariki ya 19 Mata mwaka wa 1988 nibwo Colonel Mayuya yari mu nzira ajya iwe gufata amafunguro ya saa sita. Umusirikare muto witwa Sergeant Major Florent Birori yaramurashishije pistole apfira kwa muganga ndetse aza kwigamba ko ubutumwa yahawe yabugezeho. Nyuma yo gutabwa muri yombi Sergeant Major Florent Birori yaje kuvuga ko umuntu wenyine ashobora kubwira ukuri inyuma y'umugambi yo kwica Colonel Mayuya ari Perezida Habyarimana. Birori yaje kwicishwa amarozi mbere yuko abwira Habyarimana uko byagenze. Urupfu rwa Colonel Mayuya n'urugero ruto rw'ijambo rikomeye cyane Agathe Kanziga nabo mu kazu bari bafite ku butegetsi bwa Habyarimana ndetse n'inzangano no kutavuga rumwe byaburanze cyane cyane mu minsi ya nyuma. Nyuma y'urupfu rwa Habyarimana umwiryane warakomeje cyane, ari nabyo nzagaruka mu makuru yacu mu buryo burambuye ubutaha. Reka tujye kuri Madame Louise Mushikiwabo, uyu munyarwandakazi yabaye muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, yabaye muri Minisiteri y'Itangazamakuru mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi ubu ngubu ni umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Organisation Internationale de la Francophonie, ni umuryango ufite icyicaro i Paris ariko uhuza ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa. Akaba rero amakuru avuga yuko Tshisekedi ngo atagishaka ko duhura ni Madame Louise Mushikiwabo yivuze. Ariko itariki ya 10 mu kwezi kwa 2026 umunyamabanga mukuru wa OIF Madame Louise Mushikiwabo atangaje ko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo butishimiye kubona umunyarwandakazi ayoboye umuryango w'ibihugu bikoresha igifaransa kugeza aho perezida w'iki gihugu Felix Antoine Tshisekedi atakifuza ko bahura. Madame Louise Mushikiwabo yagarutse ku mibanire ye na leta ya Kinshasa nk'umunyamabanga mukuru wa OIF mu kiganiro yagiranye na Jeune Afrique. Iki ni ikiganiro kibanze gucyemeza u Rwanda ruherutse gufata cyo kongera kandi gutanga Mushikiwabo nk'umukandida kuri uyu mwanya muri OIF. Madame Louise Mushikiwabo yagaragaje ko natorwa hari byinshi yiteguye kandi gukora muri manda ya gatatu, ndetse ashimangira ko hari ibihugu byamaze kugaragaza ko bimushyigikiye nubwo yirinze kuvuga ibyo ari byo. Madame Louise Mushikiwabo bazongera kandi guhatanira kuyobora OIF mu gihe u Rwanda akomokamo rutabanye neza na Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndetse n'u Burundi kandi ari ibihugu nyamuryango. Muri iki kiganiro yabajijwe niba adafite impungenge ko ibihugu bishobora kandi gufata icyemezo cyo kudashyigikira kandidatire ye. Mushikiwabo ati buri matora agira abayarwanya ndetse hari abayakoresha nk'amahirwe yo kugera ku nyungu zabo za politike. Birumvikana iyi kandidatire ntivugwaho rumwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo kandi ibyo ntibyatunguranye. Uku kwirwanya ati nari nakubonye ariko ni bimwe mu bigize umukino. Mu mpera za Mutarama 2026 guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo yatangaje ko izatanga umukandida uzahatana Madame Louise Mushikiwabo ku buyobozi bwa OIF. Mushikiwabo yabajijwe niba aya makuru ayaza asubiza agira ati ni byiza ibihugu bizabasha kwihitiramo mu bireke bizatore. Mu by'ukuri ntekereza ko guhatana ari byiza kuri OIF, bizana impinduka mu muryango wacu, ni byiza. Nge nta gihunga mfite kuri kandidatire ndetse kandi n'aya matora. Ikindi Madame Mushikiwabo yabajijweho ni umubano afitanye na leta ya Kinshasa mu gihe u Rwanda akomokamo rutabanye neza n'iki gihugu. Yakomeza agira ati ntabwo ari ibanga, ati ko umunyamabanga ayoboye umunyarwanda ayoboye umuryango nka OIF ntabwo ari ibintu bishimisha abayobozi ba Congo.
kandi ntacyo bintwaye. Felix Tshisekedi ni umwe mu bakuru b'ibihugu bigize umuryango ba mbere, ati nagendereye ubwo nageze muri OIF, ati nyuma twahuye inshuro nyinshi i Paris, i Addis Ababa ndetse na Washington. Yakomeje avuga ko byageze aho kuri ubu atagishaka ko duhura. Madame Mushikiwabo niba iyi ariyo mpamvu adaherutse rero gusura Repubulika Demokarasi ya Kongo kandi ari iri mu banyamuryango wa OIF, yavuze ko impamvu adasura iki gihugu ari uko nta butumira ahabwa. Ati ni ukubera ko ubutegetsi bwa Kinshasa butantumira, abanyekongo nibantumira nzajyayo. Nzi uburyo Repubulika Demokarasi ya Kongo ari ingenzi cyane ku muryango wacu, ndetse ni kimwe mu bihugu byungukira cyane muri gahunda zishyirwa mu bikorwa na OIF mu bijyanye n'ingengo y'imari igenerwa uburezi, umuco, amahoro ndetse no guteza imbere uburinganire hagati y'abagabo n'abagore. Umuryango Panzi uyoborwa na Denis Mukwege washinzwe muri 2020 nk'imwe muri gahunda zigize umushinga La Francophonie avec elle. Kubw'ibyo mfata Repubulika Demokarasi ya Kongo nk'umunyamuryango w'ingenzi ugomba kandi kugira uburenganzira n'ijambo mu muryango. Ariko ibihugu biramutse byivanze, ati bivanze ibibazo bifitanye n'ibindi mikorere y'imiryango ihuza ibihugu, naho twagera. Ku itariki ya 12 Mutarama 2025 nibwo Perezida Paul Kagame yafashe icyemezo cyo kongera gutanga Madame Louise Mushikiwabo nk'umukandida ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'umuryango OIF uhuza ibihugu bikoresha igifaransa. Kugeza ubu Abdou Diouf wo muri Senegal niwe wabaye umunyamabanga mukuru wa OIF igihe kirekire, ni ukuvuga hagati ya 2003 kugeza 2014, ni ukuvuga imyaka igera kuri 13. Yayoboye manda zigera kuri 3. Louise Mushikiwabo yatowe bwa mbere nk'umunyamabanga mukuru wa OIF muri 2019, manda ya kabiri kandi yatorewe mu gushyingo 22 mu nama ya 18 yahuje abakuru b'ibihugu na za guverinoma mu muryango mpuzamahanga w'ibihugu bikoresha igifaransa, Organisation Internationale de la Francophonie, yabereye i Djerba mu gihugu cya Tunisia mu mugabane wa Afurika. Reka rero tukiri kuri Madame Louise Mushikiwabo mbabwire ko Tshisekedi yaganirije Macron ku mukandida ashaka ko azahatana na Mushikiwabo ku buyobozi bwa OIF. Mbibutsa ko umukobwa wa Lumumba ari we uyu nguyu uzahatana Madame Louise Mushikiwabo. Hanyuma Perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo yaganiriye na mugenzi we uyobora Ubufaransa Emmanuel Macron ku mukandida w'umunyekongo ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha igifaransa. Iki kiganiro cyabereye i Paris mu Faransa hari ku itariki 25 Gashyantare 2026, aho Tshisekedi yagiriye uruzinduko rw'akazi rwari rugamije gushyira imbaraga mu bufatanye hagati y'ibihugu byombi. Ibiro bya Perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo byatangaje ko Tshisekedi na Macron kandi banasuzumiye hamwe ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Leta ya RDC ikomeje ibiganiro n'ibihugu by'inshuti kugira ngo bishyigikire umukandida w'umunyekongo ku buyobozi bwa OIF, nyuma yo kumenya ko umunyarwandakazi Madame Louise Mushikiwabo aziyamamaza manda ya gatatu. U Rwanda rwafashe kandi icyemezo cyo kongera kandi gutanga kandidatire ya Madame Louise Mushikiwabo nyuma yaho ibihugu byinshi bigize OIF bishimye ibyo yagejeje kuri uyu muryango muri manda ebyiri, ndetse binamugaragariza ko biyifuza ko akomeza kuwuyobora. Minisitiri wo mu Faransa ushinzwe ubufatanye n'ibihugu byo muri OIF yitwa Eleonore Karwa yagiriye uruzinduko muri RDC mu ntangiriro za Gashyantare 2026. Yabajijwe niba azashyigikira umukandida w'umunyekongo asubiza ko akiri kareho gufata icyemezo. Minisitiri Karwa yasobanuye ko Ubufaransa butegereje kumenya abakandida bose bazahatanira uyu mwanya, hanyuma bukabona kwemeza uwo bazashyigikira. Amatora ya Francophonie n'urugendo si ibihugu biyamamaza, ahubwo n'abakandida. Ubufaransa buramburiye amaboko ubusabe bwose buzatangwa. Niba ntibeshye ni ukugeza tariki ya 15 Gicurasi. Tuzitondera cyane uru rugendo. Umukandida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo ku buyobozi bwa OIF ntigeze icyo gihe yarataratangazwa, ariko mu byavugwaga ko ishobora kandi gutanga barimo Dr Denis Mukwege wahawe ishimwe rya Nobel mu 2019, undi wavugwaga ni Fred Matungulu wabaye minisitiri w'imari kuva 2021 kugeza 2023. Mushikiwabo akaba yaretse gutangariza Jeune Afrique ko adatewe ubwoba n'umukandida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ahubwo ko yishimiye no kubona uzatana we kuko bizaryoshya aya matora. Yagize ati ni byiza, ati ibihugu bizabasha kwihitiramo, ati mubireke bizatore, ati mu by'ukuri ntekereza ko guhatana ari byiza kuri OIF, ati bizana impinduka mu muryango wacu, ni byiza, ati njyewe, ati nta gihunga mfite, ati kuri kandidatire ndetse kandi aya matora. Inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma ya OIF izabera mu mujyi wa Phnom Penh muri Cambodia kuva tariki ya 15 kugeza tariki ya 16 Ugushyingo 2026, niyo izatorerwamo umunyamabanga mukuru w'uyu muryango wa OIF. Hanyuma mbibutsa ko bamaze kwinjiza uwitwa Lumumba
Lumumba n'umukobwa Lumumba rero nawe rero akaba ari we uzahatana na Madame Louise Mushikiwabo kuri uyu mwanya. Mu yandi makuru avugwa ku yindi ntambara mu burasirazuba bwa hagati babwire ko ibitero birakomeje n'ubwo Amerika kandi na Iran ngo byatangaje agahenge. Amakuru avuga ko ibitero byatangajwe mu bihugu byinshi cyane nyuma y'uko agahenge gatangajwe muri Iran. Ibitangazamakuru byo muri Iran bisubiramo amagambo y'umutegetsi wo muri Israel byatangaje ko Israel igikomeje kugaba ibitero kuri Iran kugeza mu gitondo cyo kuri wa gatatu. Ibi rero bibaye nubwo uko bigaragara ibiro bya Perezida w'Amerika byitwa White House byahamirije ibiro n'amakuru AFP ko Israel nayo yemeye amasezerano y'agahenge. Israel kandi yavuze ko yemera agahenge ariko katarimo Liban. Muri Israel ibitero byatangajwe i Yerusalemu aho abanyamakuru ba BBC bari muri uwo mujyi bavuga ko bumvise kandi bakanyeganyezwa n'ibiturika byinshi. Hari n'ubutumwa kandi bwo kuburira abaturage bwagiye bucangwa. Hanyuma muri Bahrain Minisiteri y'umutekano mu gihugu yatangaje ko inzogera yavugijwe isaba abaturage gushaka aho bikinga. Muri Qatar Minisiteri y'ingabo ya Qatar yatangaje ko misile zari zigiye muri icyo gihugu zahagaritswe zitaragerayo. Muri Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu Minisiteri y'ingabo yatangaje ko igihugu kirimo rero guhangana n'ibitero bya misile ndege zitarimo abapilote drone biturutse muri Iran. Muri Saudi Arabia cyangwa se Arabia Saudite mu masaha make ashize abashinzwe ubwirinzi bw'abaturage muri Saudi Arabia batanze amabwiriza nibura abiri ukwitwararika kukuburira kwa mbere. Nyuma hatanzwe kandi ubutumwa bwemeza ko nta kibazo kiriho nk'uko byatangajwe ku mbuga nkoranyambaga z'ubuyobozi bw'ubwirinzi bw'abaturage bwa Arabia Saudite ndetse n'umunyamakuru wa BBC uri mu murwa mukuru wa Riyadh akaba rero yakomeje kubivuga. Ariko kandi agahenge nyine ka Amerika na Iran, Trump arakomeza gushimangira ko ari insinzi kuri iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Munyemerere rero mbashimire cyane mbifurize kugira ibihe byiza, hanyuma andi makuru turaza kuyagarukaho masaha ari imbere.